ታሪካዊ ክስተቶች ከዚህ ከተማ ጋር የተያያዙ ናቸው። በደሊ ገረገራ መጋላ ከነ ወጅኒን ባዬ ወልቀበታዳ ከአቀማመጥ አንጻር ደግሞ አዲስ አበባ አጠገብ መገኘቱ ለመዝናናትና ለተለያዩ ጉዳዮች የተመቻቸ ያደርገዋል። ሀለታውም ሰለፋዳኒስ አዲስ አበባatti dhiyoo kan jirtu finfinneetti dhiyoo kan jirtu daawwatamuudhaaf ilaalamuudhaaf iskanamatti toltudha። አረንጓዴ ተራሮችና ጸጥ ያለው አካባቢ ሰውን ከዓለም ጭንቀትና ከተለያዩ ችግሮች ያርቃል። ጋረወን መገሪሳን ኡፊሰን ነሞን ዲበተን ባየን ገረ ከነ ጋፈ ዱፈን ዲፒነሳኒ ሂንራንፈቱ ይህም ሰው ልቡን በማረጋጋት ወደ ጸሎት እንዲገባ ያግዛል። inni kunis namoonni baay'een akka tasgabbaa'aniif gara kadhannaatti nama gadhiiba። እንዲህ ያለ ጸጥታ ውስጥ መኖር ከእግዚአብሔር ጋር በግል ግንኙነት ለመገናኘት ትልቅ ድል ይፈጥራል። tasgabbii akkasii keessa taa'anii waaqayyo wajjin wal arguudhaaf carraa guddaa namaaf uuma። ንጹህ አየሩና የተፈጥሮ ውበቱ ሰውን ወደ ምስጋና ያመጣል። qilleensi qulqulluu fi haalli uumama teessuma lafa ishee waaqayyo wajjin akka wal argan nama taasisa። ፍጥረትን በመመልከት የፈጣሪን ኃይልና ጥበብ በማስታወስ ሰዎች ፈጣሪን ያመሰግናሉ። uumama teessoo ishee uumama lafa ishee ilaaluudhaan namoonni baay'een waaqayyoon uumaa isaanii akka galateeffataniif carraa namaa kenna። ይህም መንፈሳዊ እምነትን የሚያጠነክር ነው። inni kunis ከቆዳ ስፋት በላይ የሕዝቡ ልብ እጅግ በጣም ሰፊ ነው። bal'ina teessuma lafa ishee utuu hin ta'in bal'inni laphee namoota ishee keessa jirtu baay'ee nama ajaa'ibsiisa። የማያውቀውን ዌልካም ብሎ እንኳን ደህና መጣ ብሎ የሚቀበል nama hin beeknellee itti ba'ee baga nagaan dhufte jedhee biyya keessummaa simatudha። እንደዚህ አይነት ውብ የባህል ልብስ የሚያለብስ akkasitti uffata aadaa baay'ee bareedaa kan namatti uffisu በጣም ልዩ ሕዝብ ነው። saba baay'ee ajaa'ibsiisaa saba addaadha። ወደ አምቦ በመምጣታችን የተሰማን ደስታ ልዩ ነው። gara magaalaa Amboo dhufuu keenyaaf gammachuun nutti dhaga'ame gammachuu addaadha።